Gario 2022 kabuba ni kauri gakedo karyo kirekitiro no kinene kikirite twitite kya mwaka jwa 2027 ende mbere gucokera kiure giku yes to compare Tharaka Nithi County na Meru in terms of biama Meru Tharaka Nithi County mostly yundie koya yajeta kabuba ni gutouga weji atete yes lakini Meru County pari already established. Meru County kwena kibiama bila predominant kana bia grassroots. Kiama ta no peu. Yes. No peu. No peu ni amke ombira kuwata ite bire bia MCA. Yes. Within Meru County government. Yes. Kwena kiama kita wa DEP. Yes. Kana mbas. Devolution Empowerment Party. Kiambire kuwata ite 13. Yes. County government ya Meru ya county ya Meru lakini unaona tigo Tharaka Nithi na kuna nya PNU bando na onaneo ende nukuona dynamism ya Meru na Tharaka Nithi nukuona Meru already iba bangite kiama getiuma from national ke yake bajiata wogutu kabisa already existing systems yes taende upedo kona ene tambas kana DP na no peu and the rest. Back to your question. Yes. Wakira electioneering period depending na issues ira igotwika articulated ni atongoria irizotaga tu kiama kira igatumika as at that time. Nuko wata kiyo tumu anto bakiuga we will cross that bridge when we get there. Ende kithurano kia 2027 yes. UDA chances are very high na ibuga atwikika UDA tiruga mage UDA kikethro ye kiama kingi makaruga mana kiama kingi lakini ti UDA no to boy interest na issues ile gatika kitukirete kagitakara UDA kithongira kagitaka kaya thongire ni ari na pillars ira ya supportaga thainoka ya kwegwere ketie fulfill pillars ira yaenda kureta which is subject of etichoka na kiama kira kairi yes kwariria pillars chingi kiama kira mbazi ira ni akinyithiria antu kura yaithie yathiete kwa ubwende coming to the next electioneering period inatimende bedro bana mbazi yingi na yithiro yina conductor wonge na yithiro yina antobara geveka matete ni bangi a fresh kingo yumba kukinyithia tumeria yayo as per that moment kou kulingana na gwe bwana Karume yes kana akenya baringaira kura ikiama kiringagirwo kura kana baringagira muntu kura for the longest anto baringagira kiama for the longest anto baringagira kiama gitumio kuridikana igitare ya 2007 2008 yes kana 2002 anto baringa block anto baringa block okwa anto betere block na yeya no eni tukuridikana kula cha Tharaka Nithi ila je Tharaka Nithi chiachiye lakini thaino anto depending na gitikiriko yes anto ekandi depending igitikiriko anto bairinga depending na giti lakini gitikia president kiringa wa block gitikia MCA anto baringaga by individual imuntu riko gitikia senator MP mostly anto depending na ora gukinyira mashinani na ukari hata mashinani anto thaini banjirite ku change itibibi nini anto barangi banjirite kuringira mtu as an individual na maendeleo mara kwenda kuleta kana mibango yake akwenda kuleta on the grassroots level lakini gitikia presidency kikukyo kiama kiringagirwa thank you bwana Dan maybe no kuona taka thaino bainge ba Kenya bena gume bobora babatarite kuringa kura kuringana na manto mara withirito baekerokera kagitania ka no kuona taka 2027 bando akenya gume bubena no kwa toko bena bubaki kuringa kura kana kera bakanenkerwa bakaringa kura kumana na kama kabarete bakaringa na yu statement it's a very serious statement yes. Nonto kure karingwa thaino yes
pakairi Eh? kule Batemo bomura true. batema bai Good. ikyo gitumio kona mwananchi aliuga IMBC ndi twike the constituent the constituent daraka Yes. kwenda ku record MPs anto bana oruru Yes, daino le. Daino anto bai anto bana oruru na ibanga nito ya mwana Bathome thereson. bathome teleson lakini nuye kwena musemo uga time heals kagita bura kenderete kuthina mbere Yes. no abu ironda bya tole bwana Karume Iburonda bi. tole ugete muse bwana Mandela kulinga na bwana Karume uko menya tundi to kuna manto za kwenderea kirinde guru yetu no witikia kora kagita kagwita na mbere ne umanda kwita kiagira kaje ta mbere je thukaga nuye it can depend na wecho bamanto na beno kilazi kumarutera reko we muntu taino kama uli akwira this is my best time we muntu uli akwira nani kagi ntoro this is my worst time yes any depending na ro kinyete irio ndio kamba kwa analyze wo wona tamanto mo kalima kuthoka ima kubua back to my statement